Salamu alaikum la famille. Amani na ongofu inshallah. Emdu humusha ulemenguni asumani. Zila zuki watu dina swireheli wakati ngutoza nziha. Ambuka emnyezi munajileka banu kuja halilandimu chahoni. Rizijua ukayasi wenju merka ujusa masuala. Wale masuala yao karjakara butaliwa karjakara noma jamanga ukasi hata sigareti hata kafeinu sikarirenge siwa henjuma sha arika ujira mbuza ukaya hali la bumba la asumani hapya mkate akafu shangwanzo ya jihisi ukaya valanguliswandu mkate ajungu na mkate halua sirirambu wao lekafu heli la kabihanyiwa arida zangare angaliao lechindo heli lijao yono wenjingo aremo makoti wenjingo ahabilio weshante Victor ka esafara ya leo asumani hende kinyume hao lila bumbo la kihae mtujua izo watuze lewanda zivi mtujua izo watuzi maizinda zivi hata ijao daraja ukango onoondwa reme makoti wa afiliha wa kriyewa an karshangao ala kulli hali asumani akauzia salamu mtukufu shawadin akauzia Maria Garanta aritsi njenzuani kaja oze ambaze kweli yambuka yangaruzi yao bakartonza rengo wandu wao uja vanhu ka harimwensi hatu kaitsi halali yokai mwana mzuani ya tolo nzuani ya rejezwa David ya tolo ngazija rejezwa nzuani hokaizo ende ya tende ya zipanya ya juha ya habilindimu en 2001 fikirivala ya habilindimu ya towana nyasi wanzuani muroni ya nzo ya wasindi ya wavehenzuani abo leo yaona daraja madali inu Mfaransa yanzo ya towe wakomori walo harmazi siwaziraru ya watowe ya wavehe harmwezi siwazahao ya watowe maura wavehe harmwezi siwazahao asumani kajua paroka ya direct house ni ma reaction ka ya haraino zeli hiyo ujofanya sambla ila kihahe jabo jana namuona yaka France 24 ya journaliste ya badaraja yokaya vanu deja we militaire bahafumba riandi sotseha hamba tushukuria waisheleza wala ukavanu militaire militaire wahana daraja ndi niko militaire we wania kanuni we wania mipaka wakati mipaka hatu yakauja irondolwa ni Bob Denari hurambiyo hunja harma malarieri ya gari wende hunja wa ambasadi ya Faransa wondu wakahuyeha umtsovu yabo militari ujoka ujojiremefu bana nuo wo militari ndao no wakati wabidione se bagari hao ne jirma hao kawe militari we koloneli we komanda we kaporali ndo wakati mipaka yakaujetilwa poshonini Bob Denari basumani alafu tkanzani wasuli harmwe daraja yokaya hende hamba umnyanya hapa mkataka afu ikawe militari rujokari yono militari yokaleo militari yarengensi haudhuluma haigozisha mvu hujo subuti wambe Mfaransa yokaya ntuzi ya harmwe poro ya mtamdu kutunja hunu bale wa makomori yao wapehe komori kamhambiyo Jwandongo warende shauto wa sahanzi ya yokanga wa travo ngabo indini yawe jirma ya haho yoshangaza ujoka do shangaza ndo harmaze media za dunia yokangweshelezo wala ukabanu militari ewo militari wa ho ndo veuro ndo atsojuka ura militari wa pombwe bise militari ya magonzi okawarao o militari wa hao magonzi wa warohora wawatendeza
warema mibusubusu harma malingo ya hao wasumani so la hende o binadamu hahe sione mwanama Omar Mirali fanye mna nyunyi wa hahe wabana subuhi yukayola sumani hende harongo harma alemondi asubuti hazamba jeli yukazila hazamba juzi tena ila juza wila jana harongo la France 24 yukaya oziro ulo valanda voze media za henda za kauvita sha emipaka ya hahe makatiba hahe yafanya emakati rala na huja 2019 fanya mikataba yokaya ngujodorenga onrwajo tolwa maore ngujowarenga har mwezi siwa za hatu ngujohenda yapasuwe emajapawa ikaonga bali yao Komorien wazisi wazira ruenda Komori harmoshe siwa shamaore yonde mipaka yo alama yokaya hakubali ofisidifu ya Mfaransa ya ufanyao harmoshe siwa shahatu hakubali yo magendo ya Mfaransa arangashe siwa shahatu kimagendo hukubali yafanye mkataba hamade daula yaji ampeshe Komorien watijwe wa circule harmwezi siwa za hatu halafu valangu fikiri kangurongozo malaba ya wanadamu watovima leo ngujoka unda kilo yokaile ufanya mikataba amanda ila urudi uje unda kilo ambokaya vanu leo janizi ya Mfaransa ativehewa nabo wendo ufanya mikataba hiyo bomtovu wanruda ija wala mare makoti magonzi wa sumani wamwisha indavala yamba omnyanya wahe waremele koti asumani asumani arende kwa asumani hatopa ula mkati akafu wahe ngejuma upisha uwa Komori ye walisakafu ye wavurise manyo badala nordie habilio kabla nguliso andu halua nuhabilio kanguliso andu mkati ajungu na zema za halua mezani na velangu tori vurise manyo hamikati akafu asumani hauzushe siwa mjijengo shahatu asumani haninkai Mfaransa mvu yokaya yarumia za mvu za hahe yordie jifanya senario harimo wajo ukiri sikari na ukiri wa mswalata waho kwa asumani ruka za manyo hokawe baruzuli ruka za manyo kwa asumani hokawe dhalimu ruka za manyo kwa asumani hokawe mwanadamu yukakuja paro ustahimiadi hokamiadi mematse haho yaho miadi mifu wa sumani zonde zalingana nawe miadi mifu avori joenda daraja yokarijo choshewa ni makati wa joenda daraja yoka ufanye miadi mema hausoni mwa Komori yavo leo si wenjumeri shangale ndini kahende harma le journali harongowa harma dunia yokaya emakati ya jokaya wala kajave haze media za dunia waje wafanya ndongo hamada zila njo kati wabulia salamu zuki wangu Azaki Swafwani ono njo kati wabulia javo karangu 2019 yafanya mkataba ula hafungushana mboda ili yapasuwe majapawa ili yapasuwe ili yampeshe Komorien wati circule harmwezi siwa za hao ebenge wananyasi wa Komori msikubali senario kakale wa sumani hakawisi yokaya ngemnasaruma wambe ngesoroda yo subuti yadojirema ani yadoka na fierte ya usoroda wahe hajoka hawa solidara ajoka hamba Emmanuel Macron kangwa nzori hadisi jideplasa uje moroni kangwa mbukweli shangwe ndo hale shanza yemea denwana emarwa ngozi wahe yerdie jahar mwema Komorien baba ngo amorengo zuki mtukufu ono diwa jaha we hade mema Komorien yokari vanu arwe mruanzo oyemrulo na irunge shansi usikiniyo le taifa la Komori nguano mbana harma shesi wa shamaore shila zitabu nzirozi mbahungu shawle menguni
na mzuki wangu dakika muhimu nione simenuha lejine lijao amwono kamardini vanu mansuri bomnyao muna moko no banuye mimi twahitire mekoti munguna nsamihi twahitire mekoti bonaishia interview ya France 24 shanda inu ya heli kalima la shizungu mramba unaifte anitika naif mruono tabu ya majie kahani komna mdumu wa majiheli ya kukaya mrudu wa zambavize tabu twahitire mekoti unaishiaye hutuba ya Sumana Zali France 24 na juhavan trasi nasoma interview za hezanzi harmaye journal Le Monde ni majournal siro hatozi ya Henry bala ula uchwai wa kiasumani ula parce que Henry ko hamba ukaya ibidie operation wa mbushu ike haruma jole kalima ike haruma hiza ani izo plaza kihahe lobo bobo sobahu izo plaza mdo mungu shomene nguni izo plaza ki asumani abo save anela hato kauribaye macho manata tuono bizarre oka asumani ngugabile Faransa de mwana eka eti de mwana wa mwandu wa mbahanda wa Faransa harmwe mahimudira runo wono daina makisali wono makisali nyumeni banu nardoshi kuriem Faransa bao wabaya hatu wa wanenko do ya hegeze geri odoni kwa dese wono njona hiyo makisalinde hamba bado shukuria Faransa wabaya hatu waka wanegeri ikawa ni kwa shahulangwa lao wakawa ni kwa deseri ono wandwara melekoti deheli la uyo alafa sumani tishangaya parce que si wahitire mekoti titaze jemu ono oui tijati hunduba la gaba ya kauri holeli ya macho la gaba oka jwele waje zabariko li yato tia wanru ula ukadami vuahe ukaonada mwajitamke moroni dizo asordi enda ya ta lakile hata harma kafadziro wa mandali inu vatsondo wasubuti wajitamke hata wasuli harma le jumbala la hebalo zimfaransa waonesa utukivu ono ani maswala mandala yalanga wara asumani wa itimtwai kodo subhana ngezelo ngozi comme tabisha kabidike deja boya wasuli Faransa kabidike aparaye matangazo ya Faransa surtout les chaînes za télé wako ngaripuloche si wakomori amadi télé ainu ya domba itélé inu c'est Zemmour ya dogenderi poche odaina zemelanse na voilà justement aswa makaulu hamada ala yokaya aniensi hatu yokaya inunsi yokaya ibidi ya dunia waistehi harma sharafa shinji ya yokaya hetara ya komori risubutir do tezi waja yokaya eka kamjetila ala swala linu garjo mziani ana visa wazu angaliala kuli hali yokaya inunsi ya kamili ngarjo rido taziwa ala kuli hali hanango wa makaulu ya hali yado vei ngwari poche ula elutona Mfaransa yamba les Comoriens ça s'achète anisi hulwa abo wopule fushe communique watu tu hadhamana mzima simpaka sumani hao wandu sumani wanu waongozi wa siasa Mwenyezi Mungu na warehemu mbabanu ala bawana damu Islamu na wanu waongozi wa siasa walokinyume ne siasa ya Sumana Zali communique ba wajuha parce que banu wanda waswili unupule fusheo wa hensi kamili angalia moto utujua tarehi wono angalia moto utujua tarehi ya Komori ya juhu
moto aniti mpaka mkomori moto njeni ulo Faransa mkalani jeshi ya sasa ani mkomori ya uhula abasa vediri ngamgo uhula hama pesa bali kabati dignité kabati fierté kabati marogo wono onge Mwenyezi Mungu nansamihi wallahi billahi Mwenyezi Mungu nansamihi ze jemu bati wahitse mbele sumani ya rungu halila wajozi na donzonku karjozi dai bonzonku sijuma soba tuna hula mba pichuki tirengele journal Le Monde si hunru ndrogo ya hamba ça n'a rien à voir les ndrogo ya hamba France 24 ouais baneza hafilisha sumani des votes c'est ça parce que avant bro amboka yenge ngebani operation ya Ufaransa hazifanya hizani ani izo plaza kia hizo stilza kia bongo abo hajo kubali shar yenga mtukambio wa Komori ndoko indini na 2024 ngaredora fanye voting ngargabilio vote yabo za kampanya ngamjoka justement leo Tsidungu wakati nala hazini Tsidungu Tsijikwezi TV alafu waka maore aka ufanya matarajamu ya heavo alafu hatu evoke hizo yokangarangula nao wano asumani wale maana balanguli ndo vote 2024 alafu sila neno waka bila hatu evoke hizo ababa wala kaja somale journali ono hamba balanguli ndo vote 2024 alafu balangu anzo yatijora ateze vote au wako ema komorewa jumrabi hasibabu ndile suala li ono mais c'est dommage abo yokaya leo ngabanadamu ambao ngo wanao na sisi mimi upande wahe solution na warmwe hadisinu do sauve inuramba dignité ani wende ujoshi kazi yako anami do sauve inu ya dignité komorienne walewa mazamana wahe nsia do murwa wa shikomor we mazamana wahe nsia Faransa inu wajuha wa 100% kuturambu wa opposition kuturambu wa mdrafu kalionako una diskuru nzima wa wani yao ze intérêt ze faida za Faransa les gaz welewa na meziva anu Mélenchon bulo mzomba omi unadwe mndu na domo na mndu ono kadozi Mélenchon muru wa diskuru nzima una mako sema Marine Le Pen pareil habo Henry habo kaya de Gaulle habo kaya la France n'a pas d'amis la France défense intérêt chez Udafi ze faida za Faransa watu wanu ndona usikitifu ndabo kaya amrulinde jeze wanu ambao uka waremao haigo waremao shegozisha mfusha sumani ne siasa ya sumani walo Faransa wasoma watu mabani hatu elewa zabari watu ushinda wa perse wanjiharu na sheni ya tele wajibu mabani hao wana en tant que élu zabari watu ushinda haubanu waruma wadaze mselewa akiri jusema suala madiro yao hokaya minda bala hao na mru mzima zuki wangu na mru mzima Muhammad Ali Salih Mamadou rambu raka juma bilo ukaya wala ndiye mwana wa mzungu yaka haka mfungeni haro mfungeni hatolo hajangenge Ulaya ratswana harma mbawa ni journali ni ndongo tsoka uyonse yotsoka sha Omar Mirali nsujwa kawisha emna mfuradi ya mpanya besaila humwishia no RFI voilà Omar Mirali de akenda wende arende sha onru walangu ano la ngaranzori juweze le swala lini la onru wala Ivanu kwa tsura mpira wa drango mnguna msamihi abo mjofasiria ukaya rikana mjomba hatu washimnungu ko hafariki mnguna msamihi angwa drango halafu adoka mbeni halafu akaura harmwe kipu ya mbeni halafu akadoka dernier défenseur oskuila haja akaura ne rasini ya mnungu
Hasono waso ekipu ya mbele ya jitini. Wono, abuna rambo kata. Wanu ze mzashrafi wanu ze zile wajua urongo wa debe ro. Wato shinda wanjia BFM TV. Wato shinda wanjia CNews nezeshenizi nuboko emarasisti pia wanjia weri diasi wa Komori. Kwa regionali yebo bo Dr. Zino Marseille kutushinda wanjia hata France 3 regionali walo harwe region ya Marseille babizo de hata wao hata France 3 wono et j'ai Loukoucha Mamadou en tant que président de l'opposition comorienne. Ani hojumaya bukabatu hojuma Mamadou. Hojuma Mamadou harmo wanru walo janibu kinyumenezi ya Sumani. Wono e hata mzima ge Faransa. Ibanu Mamadou e 42 ya haho. Munasa mibabo hajimba eka Aisha Subo Mamadou Ndoja. Oui, ajumu Ndoja recadre ba. Emahamengo mune na mili wa Iruma wakadhomana wapashi he passport ya hati ya diplomasia hati. Ebanu mzungu mzima. Ani soka de mzungu Mfaransa. De mzungu Ulaya. Wekujimba mzungu mzima wa utoshida ufanya intervention. Masheni mzima yeti BBC ya Angleterre. Yeti TFA ya Faransa, yeti anibeze TFN za BBC za Europe. Warongo wajibu bani haho mzima mzungu zendo elir la pizor plongeo. Zaki Amiri Hanji abweshele ba mwanzo ya intervenir mbawe. Mrenge babo mi. Asha kanga Zaki aishe Zakira utsiro wekwezi. Salamu alaikum Zaki. Alaikum salam. Wishio Mjela kanga yono shati kanza njibu zuki wangu Zaki niko Mwanza. Kansu mjibu kitova dabu manangu joka miti mtova dabu ngonelewa. Shani mjibu kimwana na mrumkumori. Shuka wanelewa. Johulaba ngokuzadabu. Tuna johulaba. Badu mwana mazaki yavo. Enamna rongwa unge na haki. Shamto mwana magutwa jitowa. Alafu mimi nsele mbakili nchashi yangu. Amtona mangutwa jitowa. Wala wandu waremau azali ujao. Ebano kuturema azali. Alala hadari kweze mtukufu Zaki. Amremesi asa azali. Alala. Sha. Gamremesi asa azali. Yoka wati mrutuju wa sha. Alala vini ranti. Manusus alala vini. Jelezo se. Ewa. Gamremesi asa azali a 100%. Eba ambese 200. Welewa. Miti uongozi, miti mengoni mwa uongozi wa siasa waju hawa waruma ya Komori waijuao anasi. Si wandu wanezelo kwa sumani ya rifanyao ranzibala hata leo. Olewa. Mimi nsi haruma chama la siasa. Nga mremo wandu wa siasa. Wata wanuzima maguanu waruwa wa mwaremo. Akala nupia mtu wa unasawa na azali. Mindo wajefama duja la nyumeni. Rilauze. Dela yamba bahatu tsuo msele ya zuki wangu marimadinga yapo kojo shahidi ndo yamba ya rumati rume mbaba lala wono ya rumati rume na lauza ujala nyumeni wono kuambia wanama wahenda barikishe Komori sabana mribenuli ya hii risheze hutuba zae rimudunge ramendoi msori sekula zungu banu hata wala abota hujana heshi zungu ezabili banu hata wangu jode harmonization ku parce que BTP hujua simpaka mru fulani au simpaka zile au chau maana wewe Mkomori madao sio kanga leo na kwezi bo sababu di wewe amwelewa sha ele wanongo msahali maji wala dunga za Kiswafwani mjeni ujoka dunga za Kiswafwani vehede manzi bangarjo hajute wanzo unjebo kwa wanandisha mprivi mjeni ujoka dunga za Kiswafwani woti sawa
ani kana uji concentre hamaka bala ngondo yadunge mamadu ngwelewa au ngondo yadunge mruito ka uyonsi hisio ka ola mru yarumishia ulona carnet d'adresse ujoani kanongo na yamba byona rikubaliana harmazi habari zenu ono hakika ngabo faiblesse nzero harmwe hadisi yenu ukayaye silence radio yenu ngabo sohe njumeri shanga yao ka babanonu onsi pia kwa jahuza lesi wala maore linu ngwarao ze dossier zao sijojusiwa le watu jojarongo ajotolwa ze dossier zao kabaho rifanyila mkataba taunu ono kawastabu zaki kawastabu bantuka presence yao itsoni furahisha ukamtole pawo muri mtole pawo muri bai zonizo robe mwana mazaki anuzaki ola mbu starabu yasoma vahe ngonelewa kitsubidi yadujia tunanje vahe jerwane bwana inu mane bwana inu vyonziro nshwaka ngonelewa mwana masaba udini ngonelewa parce que avec cambre intellectuel hamazaki ajivuru shabangeni ka faiblesse la mouvement nshwaka ngonelewa mana banu ngebidi rassembler abane disozaki hamba banu inu question dignité et hadisi lino aba ketsemra kamgo opposition ka opposition ngebidi rwane bwana sonti mane bwana kaitinyangu. Imagine watu wa maura mungu hayabo warite za shere kwa sababu watu wa maura mungu warite shere no amsikitio sha vanu mungu bahati rahunda location raunda malezi karna ujuari je vanu no rendaje shaki shao ziliza umrumatsozi yokaya ngebidoro ne setafauti yokaya ngasina malezi wala ngasina ngongori zidefendeo ono hikma na maarifa ala kulli hal shahakika Mwenyezi Mungu ngabwandu kaongo ali provoke daraja waritoze safi watu marengo tuzaushire watu marengo tuzaushire stop amade fikira zaki safoni hamba ila tifikirambi ngebili pesa armazashani ku unaelewa baba ne sizunguisho sizunguwa pia kwa nai shaumwengu ajorelewa onamo tushaka kuonelewa kwa sababu dini ngebili pesa batu mediatique ngebili njie Fardin endelea mbali madam Assalamu alaikum. sabajini ngaone paroli kwezi salamu alaikum No marhaba miji wala kama jwandisa imba bina ntia wala le bala himfu wane shanti tibi waso afitika mtibi parce que zinda zilando asambao wanu aina mdu ujwamba kujoshizo kana ujwenda ntia mbe gorongo ya tuzele wa ya twaru mabwana uelewa tujo tare singarwa nao bwana shakar tujuwe tarehi kartina secrete tarehi juao chaizo wazijuao oui aina joja milo abo kujwanga mnafanyinga mjo uona basa no ili ya toranti wa hata 2024 unaona bujo tabanu yaje abo kana tokubali jau pia ya bezia mbese bon chaizo jota hamba ya kana tina ujwamba titendesa twamana ikamana wenda ala ya dusiuva na heno na ukane omdo tsa ungo njiona balaka mina pompier kaya de specialiste abidia nzimi omdo ula abole lome go utita mwoti ufa kazio zaki ya kamba yapo bo tufumu na tonjikaze ukana kama mtoshizo amazile tutashizungwa amazile ntujwa wantu una amazile ntujwa ntina ndili ku amazile hu abole zile na mumsie bambe sabu chaiho usipori jodera mtsahera mabi usipori jodera ruba fisi kukonde udorongo mwana shinu watu rongo zile wana na shora hata wajoni enzeni zingatus ila taitele ujibu mzaleula ila taitele ujibu mabani hapa ila ne constitute wana kutushinda hata ujiaru matele ngwazo dorumetse ngwazo ngizotsi banugabo okaunjaru mweze media urongo kabo area ya bidito manuwe wikawla sibiko rengeti nange banugo to udonji asheni za damina soba urangalia obasi batata mrangalio na sigara kezo mule mekukamili nzero goizo gera zimiyo busoba hondo wanu risubutiri wa bauser wambi au wambe kama mtu wa wantu kama tuanza mtu emad na mdeje dugoni bosi ngabyo jito filiare ndera hafe walitona ndo widaidi sayo ekirespendi zo we hamba yauka sisi karna kwamba kana soba wede zamana nirudi ntolo bala mbyo ndani no njiaru mweze shenino rongoa akungamya mama mupo show kubinde bana mndo kulinda o and we call him atoma ezabili si parisa message bantasi ya ukana anule longa tumamba mbushu baniyo rogonya kuya kabijende yamba bana banga mtuwa imana wandu walo wenchi maori iyo kebije ruwaileze amti wadumize na ikanda sina wadumizi yo wende wala mmo walo hivyo wazina unaona zadi
Mgara ba uta usami biswe tibi ngawede. Ni Allah. Boko mabilo kaka ndo mwanadamu mwi. Uwa utogozo mwenda mufabarini. Moda pisi amiritu. Mana shwangu wongo bukana. Wanua maoru kwa teza sheri. Ashe wa maoru kwa teza sheri. Sisi ndio jitezo sheri sisi. Parce que kuna utwa William Brado ule mamali yele dipo. Ukekwa mukana barugore donai. Aina hali mzade ule ngaru mzetele yabo. Hali dungu gutoto mwa manani. Wotu usikore dara kawane depite ule manamshola. Basi ambokana wallahi wewe tukati hapo. Ya tutafanya wanga vijana wa mwali na wanzuani hata sangena haki because walo hunu aba wami ulada minaye wami mjua wakolegi wangu wami kwa dugo jawri biazi ano juzewa kunuru kabati mdo shida ruma teleza timi zisheni 25 na rambeka bosheni mbili ndaru za hawe maadui wanu wa marasisti wan geze kumeka mtishida majuwe na mnamra dushida jaruma telentima benge ya kontro benge regionalide zila zambabo mbia tuonesa shasha hanyuro toja moja muri byaza kanyu wakati wadangeri kamisuri bana sena kufati wazali wa yarudi tim kubuti tim menyarugo sateni sai kami watu hao kami na wanzani kami na jao abonge abo sisi bosoba bila simu hapa saa rifanye etap na tsengeleba toma na wanu wanu iwaji rwambe kana ebando mfanyao parce que wanu ezo kumfanya uzidu kabati toma hata parce que ngarugula wao ngarangamia hata mdu mzima utoshida ya njie yaone so wazungu wange ukana banema na wandodo maore kikamtazara ne maore gena mbona mwambie mshenzi wewe afanye bala pitaliban pa gena mzi wa shie mbahazi titiban ebana zisansi kati milio hizo na mbona maone azadi bezo skartation tani kamforo tingulia soban hizo kabla simuri ekenga sina opposition shaina kuto wana abona wafanya commission opposition wangu zo esha wafidisha tiro kane tirengele wangu atao azali ya nawe wantiye welewa abo urambo vanu sanjumera arambo ekujaone hatorila yoka maore wende wa bloke l'hôpital emakomore wazira rwatsane waswanye angale hatorinzira wa mandaila ani ila mungu ni muziro emakomore wabidi emagoma na wakomore wabidi direct bala iyo ikawula hibu banu lelo banu bitotuha aida katibi twambia zo yokana banu bamjozi jiro hula wallahi baingeri joro wala mandaina shengeri totu abantu sotipia cha wa kume aina mrata ambaye ndatulie banga tukohunikezi wadasa basi shabanu zora bakamna unika bana hata mtukohunikezi yonga mtu na rumenti ntiyoge to kwa to ulana pia wa asali kutoka mhara ukana wandu wanu ojahunu kwa tori tambisha gera mtamba banu mwede mwawae gera mwede mwali sisu mna mwede mwa robari isafu ikati na jana mwana dabu wenda tukoza kwa fomo gari shangeri jota rungo tele bala je doru kwa mrafikiri de mongoli tu doit y amba wa rungo tele effectivement bas batu sikete na mtu kwa kwa rwata bas pa ile de kalima ya ko kala ula mbas ekemo buchili ya ndo ula wele ngese soyi zaki mna roho la soya banu yona kansana bi embakira bila kansana be ha banu fikira ndani sababu dino ambaye kana kartuchuani wala wabidondo rongola armaze tele wala ndo ujua onro anizekana adresse na historia ya Komori pana historia ya Komori pana mzungu mzungu ushaje zenu pia baada ya historia ndabo kweli ya historia ya Komori ya Maore na Komori yale madati fix ya respecte wao na tuseme par exemple 1973 Giscard haira medabdala barua ambaye kana ngajua ka referendum ya hema siwayo mane yonti pia sio kaonelewa habe siwayo mane ya borelo kana Maore yo Komori 1974 wafanya referendum e masomane pia rivoti 86% rihundu alafu bora hunra mfaransa jao kana yabeka hedozi yabo abungu jo perde haundu strategy ambayo kana hauno kama ore wa votino shabar makisharia borstari hundu yabeka basi voti tena abweni voti za dunga hizo za halali abakana bagar voti ili sio haisiwa ila namna ya kanza hidiema ore unaelewa ekaona fikira mada wao yende historia umitide utungu yende historia ya Komori yake na badiliha ekarderele zo wazungu ngwajelo kabanu ngarelewa abanu maorela hatu shangana nzuri baziziwa sio kaga mnelewa wana mambo yao mishili yao unaelewa ngono historia ila wiyo keja change hata imadati kama change hata wana wamekana andria na Msuli wala haride wala derenge maore andria na Msuli wala hibi bushini wala mwizi akabushini ya dungo ya jamaore alafu ya jamaore wala vakasulta mdahu bini mwanjwa habe habarua à l'époque ya roi Philippe hamwera barokana ngamrana Rasuli mrubujitoi ngwadhahidenti ya hatu ngodelewa chaula timula tamkataba maore yini mala dungo jikuli harola sulta wala mwizi yarenga isiwa shawaru
bejan Faransa hajokana na Nsuli wala katina mkataba marishaika umaraje hakubali harengesha istiwa. Donc ya histoire yongiyo yabo mimi tile utungo yongiyo yabo na so respect rabena mlazim vanuti mpaka zile sabahu dami fahari jojua rede niraelezo wa Faransa kana ngari bazisi wao bono voila zile watu zile watu kubali garjofanya ngebidi rede sisi msutoka yabo zile watu watu kufu barele wao shabani banu maala raisara wa Suleiman abasa damina wena swaba ke karsina mrauri daidia abosi wa uju hariti daidi sisi audio de situation maala ya wa Suleiman wao les docteurs amedukar hila wa mapesa walona yo kangwa ya rumia o wajofa wa yarenti la wana hao waongo na mapesa aboshari bakisha hidisi les solutions il y a pas ça une ya utisove si la sina o alujasi unaelewa yabo sile uongo chabo ya dorongo wa bagena hamuneti ndio hicho kautongeza mrado sikanga na hamuneti wakati ujoro mhono poshweni chakina utwabana ru mabwana mandarinu bila soba wini mrado bugu ndora litano kameka eni mbugu tuwezera nne uongo ndora likume ukakwanza ukakutoa shogamba koto radbil au radinda ru madami bondo mada wabu soba hizo antukati wa hadisi ya kafiri shabani problem anaktada mina wero do hadisi ya mtoto ndo bala hausa ondega wana mruhuda bali ndo problem ya aina mreda lembele ya wala watena mpaka ndo anakamisi sawa ndo anakamisi bali sisi bana la kaujara mbeda o atema elebea la hangu najomba kana na mjeri sahi imana ya siwan usoga teleban uparu teleban ufa teleban bwami teleban bebe ndo wale ni mreda burumani mrumu sana wao ndo wote na wakap waonda wala tena wakati bado wakati wana conference basi shakabati wonokana bano conference atandi ibano kwa watu siku wa maxi basi bane ma situation ya munda inuba wabuwa bila message ya mando ya bidia mbokana wandu wanwa zijue ibano kama mtuwe mana wandu maore na yopi dabo mare mpoze bilobu judio tudira kanilo likawisa sana ni za basi huda mina wandu basi mbokana problemu nyinyi kama tujo zoma sawa sasa kasi na rogozinji kwa nauzi ya operation ambush wala karana ushuru waziye kwanza wa wabe kabisa libakisha indisi dokana kadondora wasahi ruambye ukana banga mazo operation indisi na mbitolele kafirida mbitashia mduboko ikanga amumnikara diwe kudotafanya bala pitali ya kireyemba hazi yarifanyie ndo gukata bode labo soba iko desritala wazungu watu waelewa parce que tanke mwete mbola wagwa benge mwabe ngwajore je alafu yangu ngwajore nda ufobarini wakati wekana kana jana sha wandu wafobarini wala kwa tonda wafaula plaisiri walangwa ilo fahuda hatabu mwanzo mbala pitali mwanzo mba irwale mwanzo mba hazi mwanzo wasome alafu zero kwa hizo wandu mwahichi yo kwati ala autori wa mweti na mtomto wa mjemweleke wa bwa hizo joreje ya mweti yako emingu na bamdulo na tawana baba mtonjiso bebana na mwanzo mundrejes abanga mfanya problem na nyeke kama zifanya bali yeleza wana hatu ni watu wa hatu Farata ekalelo kamtapata kamba malingu jo parjo dumiza Farata kabata kamba Burkina Faso jo parjo dumiza Farata kabata kamba Guinea jo dumiza Farata abo yo atakomoto aka epuissance duniani ti Farata basi babo Chinois babo Russi hizo damina webo soba unwadunga banu yo derisa da yabidi banu abasa inu wao kentia wado ambango alidao wani kwa matatu mwanzo konsi tafoti waishi ya kukana riperse risari jabahan shangar jo wona ndati hali nwabie wakati wa hai wala da wala kadamina wala wabiri wende sawa chaque lieu des objectifs pour basayin karno to bakena namna inu ndo amba kariti la biwa mbushuna wa mbushu e shari bakisha wana basayin shiri lazimio bana basayinu ila sio ri fanye namna boko wazungu watu wielewa ni wazee wa watu wanwa hizo conference za Facebook chatitele kwa elewa ya ukana no bana basayinu yini ndio matongeza maore ya rengwa parce que ndivo horanzi hari karja paramba nugo shandu ditena mwede mhati fwa hiyo didumiza wandu mwalina kazijana nzuani yabonga tu utabala wa ole nda waranzi yabo kama mato solution na mfanyizo ruko sinu intelligent hiyo de namna lazima basa inu reverse rekanga renora fungwa ekari desidi nshiyando desidi yakana leo mfumtsana ngarendao wandu mengo mitano ngarendora lale baba hanu arma ministeri yabo marengo abo dera fungwa ndera ishiliwa haina utoparo ishiliwa ilitojele namna hiyo au mfumtsana mathalan ile bunchilio chancelier et ma journaliste wa jabu pia ngwajwali ndio yabo ndamekana wanoze family zatu ziulawa o wasaya watawa wende mahore
mwende mwarenge tena maore kamwe mwabeshi yazani kamtutoke mana watawa dele bwijimali ratiba iyo de risala ya kaulazimu wana basainu rifanye rimuliyo wazee wanu urambe na mtoda la bomligo mdoli dese voti na hamba ganza wakejao aukashorisha wafilisha cha politisi utuanza rumi mapesa shango tuanza bakana himabaga dojari juseri unike kwa tiyo wakana wazungwa wakana kwa no parjo to wazali yoda parce azali kwa na kudada ba hamada licho uwanika haina watoka hanzi iyo haina mtu mkuu wenzake ndugu ya leo abasa ni kutoja la tele ya chembe hizo tukanza yambe so muoni kujosinye sasa inaga timbuli wakali ni kwa 50 milioni na ramege 50 milioni ni kabiti c'est votre affaire chasi hizi karjaona mapesa mrasete ndio lipaswa hitwa na mapesa na hiyo c'est honteux au kamjamdiginwani mnamwiti amado hii alafu mtamduke peple kamili mdo habari mnika ni jao karjaona hizi wakati parona hizi wote nenda emea yoringada ni mtata alafu deja mole active kamba paranta mnaharamu yetemi dubanu nga bloqué au mumbe au CPI mon transmettre au CPI cour pénal international au droit de l'homme na mone jware ndo azate na mone za violi na mone ndio wa hapa hizo pia ikawa lazima sisi mashababi keka tutarumlani mdu joe ngane hapo wako aligango joe anafungwa pia wakati yote ni joe manye hata ni mashababi eni mdoda dungu wala kitu makinisha na ngwacha mimi baina ndo dizo kitoro bino tuambia mitiroza kana wanu baba na nduja emana rajafia hunu dawo au kakwa chawa ngartomba kwa chaka jimshenzi wewe cha kwa chawa ha ele uka director uka ministry wando ko kaka emana watufanya barugo hizo jode siaba ina bawa na mango chawa ni nduna bizahiba kundi mbaye ana ajouté hapo sana ndanga ataketsukireshele essayer yakiri audio vanu video katsukiri mpaka audio d'accord babu mwambialo uisha wadeni endelea ndio waambeza habari zao mbaba darso furahima vile Salamu alaikum tengo jitukufu itswale bandura tsokaujwata ngamoneo na mkaundo rilio hauri rongo wao ngari mtu sauni heze to sazambebo ni kamgwa benze na huomba Mwenyezi Mungu amani hale dara harimaye daula ya Komori biidhnillah ta'ala karim sharika nzari wone sembavi haukanga mjokana wa njiabo izode ze numero 10 za daula ya uhaki kwa sio kana mrado wa baji na ukawangwa julao ni Mwenyezi Mungu kwa jamba si wanadamu chao hanza renjeze mbavi vanumi tikaudorongwa mbave makati ya vira shakaja fanya muda mwinji sihundrizo na kautsaha sihundrizo na kautsaha usoni mwa karibu nami haku usoni mwa famia hangu sofi haku yabweka famia hangu no karibu nami ngwa ukume bahabu waranda rumfukare sihundrizo na kautsaha haukaya tirambua ukana wayi tirambua wayi tirambua wema ngabo wanimania hasababu ndabona kaudea Firauna Hasumani ngabo wani anishatsi shinitsirambua kan ewanu wangu nzore ndendahu mimdu na jahunu hasababu kati hawale zina mimdu na jahunu hasababu kana tibadile maha mimdu na jahunu mindu na pashia shamburie ramfano hadisi na jahunu abona jahunu ke jatosha shatsi jatsirengele mwana wahe mwana mshwa hangu mfano kana ula mwana hangu sijanziha yaboso ni Mwenyezi Mungu gami mwanadamu hindri mimdu na jahunu ya jokana tijahunu tirumie permia Komori tirumia hunu na jokana tijahunu hasheuna shehulila hamade namna wao wajao Komori watufani hata na mbandrongo tsoka uyonsi na jahunu mrum dhalili funso wani hana mbandro ngamjomwambia ni mna hadisi mpiti mengoni mosiku ngasi vanulio ngabo harma ngabo parki tsayo ambe senga mwanawe miri bahemengoni mosi kutika na hitosha gonzi yoga mjotseha sibalie hitosha gonzi na mindu ya gonzi tisiho parki hunu tika huiho hatibalie mna mwana hangu mpiti kwa basenge na mahamine risiba langari ho haubala vaja wandu bala na iho mahala kwa mitinde wa mwadoni kofana zendongo izo la kuruniho harmeni na parki huo abwana bukosi hiho hauho haizi twangari rambula na usi wa Komori we polisi wala dungo uvira mo mirani wone kema voyu kwa tufanaze hila uvirabo kwa do wati harma hila bahimengo ni mosi kwa virabo wani parisa aboni ho hao yengo jokana kutsina dro fanaze ngozino hakutujua sama nsujua bahi kutsina dro ingabo taratibu zokana uzimo mro uno au kutsina ngabo taratibu tibalia majitsano okay ngezi manasire ona sandisaho zimavali salawardi wanu zisa engasina dro engarjojo filme kwa
nuzisa watsambukana roha bangara nzori filme zindu hizo salati wozisa enganyina ngiyo faruli hauketsi faruli aketsi faruli kakutsuhanza karana film bahimtsi filme baminti ntsi radim filme rikubalia na vala siwani badingo ngatiwa badingo balanga mzimo ula mro sendo kauhatsi hundu shabala wangwa uharma filmage aningwa filmewo wa filme uzila zindu na balanga onda mwanamshe na tauna jabu esalati juhabala sambukana nuno tsinde namna yotsiwazia baikwa jaroha bala timpaka wakautsaha identity ya hangu waniremela manda abona wepoze wanambia ndrongo na haraya alafu maba madziro ya namna hiyo yotsindongo kanapa kemru mkomori haumru islamu haina daula itoka uyonsi utsaho daula haki ya kubali mafitie namna hiyo problemu ikaundo ya hunda concernaniza rambo vanu samahani kati nde orumbabi ne mahadisi endelea sawa dokaya kwezi mengoni mwe shiritabisha usi wa Komori si daula Komori ani ho winji ya ho wandu wakore konese ukana warende nai watsaha swamaha bahinga ngamtsojo parsokana wajinga ntado walevi madzi hauwezi au wandu wakana twabiambi wandu ko urenda nai waukosa mru waua mru wadea mru wasubuti wa hea harmazi rezo sosio zinu watsaha samaha haua shanje zila wakaurenda usoni mwandu wala hausoni mwe hindri nila shawo wandu wasoma wahe daula ya Komori emadhamana wahe daula ya Komori wahidie daula ya Komori waridhulumu waritsongeza zinzonsi pia rihima ubanu 24/24 wabajinire warongoa haudzi hanai hando yonde haki ya hatu bahi kuja paro msujwe kaba sari uhondari horenda ungu wajuka urekonese shakuja porona dhomana mzima ya subutia hima ho monenia ya tsahe daula Komori swamaha ya shanje zila twabie kaundo ya kanizo hauze betizi kaundo ya kanizo na banu yamba hena mru islamu wa kweli ani mwanadamu urekonese ani ukubalize mbizaha yokana harende nai bahiweka kamhara ekawa ndungu abajinio ze twabiambi kaundo ya kanizo yabondo baba andu barbaki ya sisi ngaranzao mria kubali ya rekonese ukana harende haka urenda nai wono shawandu watsambe ukana pale mrola harende nai no abundo ndo barangamizawo leonizo mana wa mji kanaka usubutia hechengweni yambe bwatutu na mzeze twabia hizo yatijwambilo kana bala haparo na mbwamna mwana yatijwambilo kana bala haparo la maliza mji wona na wote ndo usilamu ekala wenuti paro na mbwa mwana shati jati silimu tiparo hiba maliza mji shati jati silimu tsamba mwanzo ndo mji umzema abukale unuba heya mrubala ambaye wongo bojeno paro na mbwa mwana ngwa bojeno abuparo hiba mali ngwa bojeno abuparo vura bangi uparo na mvinyo hizo tizizia abo hizo za hemrola na Mwenyezi Mungu abondo baba hanu sirwa henjume razinga maniha ndo wakati kao wandu wanu kwati pre wavumbuliwa zembi za hawo wono fushonde shiritabisha ushale la kikayo kweli ani narijuhe bayambwe kakudume katsuiha kuncho yiha ekarndo anzarle wandu wa mamadu wanu wandu wa ani wandu wa tende wanu haina mburia kana dhamana Komori bahiwo tuka ulazimur fanya ya Abdallah Abdu Hassan riwati harma meli hawo harma vio uho hawaniho bismillah ye dekenzima rauro wana hawo para maizi haukaheni mru dhamanabo yarende Komori na yulona mwana para maizi wakati mru yakaurenda naye au yarendo naye mwana we yatsoju somhono abonge ngepuri naye awonge sawa naye bahiyo mimi ndo baba hanu liyo kanikarno anza ekawandu ndawanu zile na Hasani Hamadi na fulani warume Komori hiyo nsuzi amini nsuona daula ya haki ya wandu wao ukanariwalewe rowalo hondani rowalo bonze kabati hata namba toma ngio na Mwenyezi Mungu mdukado hisa tomaya ngio na Mwenyezi Mungu shaikanda mimi nsina tomaya na mimi ngami parmino wa Johanza wake daula au haki ukamtsuono kana numa esha omjo unuhe mindur jeribadile madzina ribadilize hindini wananyasi wasome onde wangamilie masuri himo wangalie Dubai himo wangamilie mala imona himo hautso faidisha wandu hautso tsamaesha hamahala nikawe hawayai moyombi harimwe dunia njauno mahala ni honzamna hawa mwema hamade masiwa ya hatu ya Komori wassalamu alaikum na usaswamahe kati fanya ule mwindikwezi Wastab Amir endele ambavyo baba la ukanza wa terbele. Mimi hizo na kanza nabe amadiso mwana maya yabo eza zile mapamana kanga mlinda uzile
abo garjula la vano mtomnikana example zilola mustarabu kwa ujulo mahala pia usko tsiparo un privé timamba mnahadisi wangu wa kibiro hatuna beno zonti na usijua kajani kafikira kajana bia jau hashange sujet sio kangwanelewa msuda kanu de haba la vie ne fait pas le mal c'est pas dans la arsudo na ruja urewa juge parce que zilanrabu mtumwa zile na hii sheka gamlida uzile bwa komori gamjula la yabo tena gamdisi uha yo dono sababu tsongutseo parce que usuru ngujozile rahanami tu sababu afanze ngujozile rahanami ngumjoranami esabili tena banu wakati akaubiri juu hapa naweza hema thamanatu bo watukufu mlo yabo na residenti rambeza hatu parce que déjà il faut tiabira 95 wala mono kama ore na 95 ya janjia wanroka ujonda maore watina problemu ale rukuka bachata problemu waja 95 watie mdo huveshwa baya wa visa bala juriwola wonelewa ijahaini mwahangar sufa 20000 mor bo watukufu kwa mlo yabo 20000 mor za wanadamu simba bintiti wanadamu wengi na ile ndo wakati akaubidi kirijua mavamanatu wajua wabenono mtitie visa hiyo no waitia zararu tena engebala sisi rikandro engebala amadizo faria hamba ngerikana lapitali rikana hazi rikana entreprise mkomorie koza ngwangalio mkomorie kamadi ngwangalio komori bahikara jodere biro barini rehifa certes wajoheda changara zodo fauri jelio ndaba ukweli engerika kana hazi kana maisha bora rika develope kaza eba ore jula ratsanhina shabanu izo ndizo fardini ya handao avovo izo ambao izo ngangaro fardini ambuka bien sûr ngani mangalio bien sûr ngani mangalio fahari amagaro fahari chasi kongu fahari na dobungu zambava usiu abo upande huo worulo banu bwami mzee yabo na sababu lazimio sisi li propose parce que banu ndizo hapa wan patina ngo tutulokana na mpenzi hata wala rawasu ya parce que banu si wanjume sisi alhamdulillah rabbil alamin nguka jarini ko upatufu wa hanzari todo tena mara kidogo mazi auriki patomana chasi garanto zero go sedeno leo armo appel de Paris là Paris ngatomana wa mbaru ngubali shami hanzari singuhe bidenose au kazinu zili aussi enge ematomana wanu bambagari wanao na zali na ufujari basi aina mru utoto atenda kaza parti na association na maindini wando tuanza wakemaze fubasi shere kwangu watukosa abomido ndo na presenter na abomido ndo chao haya nifanya mna hafla abomido na bidii keto usoni bamido na bidii chao yode namna ndo wadi do basi chode sawa amfinish amgabi tikaza na benji au lieu de situation mala ya Suleiman bo ami noti pia si mashababiri wanao ya ukana sikuko sinukizo tiro narije emasiki watu na tupa hatuanu bana wabasabo elimbia titu swaga dora udari fe pia swaga dora rikensi hata amwana Cameroon si ulanda huvi mna moto la mna jeshi wala aida ile ba Burkina Faso Ibrahim Traoré imana batu rito jara kanti ndibatu shabu mdodo angalia ai bala wewe olangi ya maparti kadha olangi rumani kadha na jara kanti na tuaife afanya basa banu sisi basa amjija yote ali kusoba lazimu nionane sisi rijue parce que banu ndar lewe wandu wandu wakana wedo wadoro kwa toba wabwa bila mimi sikausikia juzi swafi namna zengo za sasa wafili banu na mrambie namna mjoda la tele banga to tanga Allah sondora to zero za tu fidi ya malamanda na to tanga loili madera tu sababu sasa ni bwami kena mke ni mvya tange kwa agajoshinda litaki sabana wakati wa bungu la pera likume to zama nika kama tuko wana tambuse na mfikiri wala wafu na mjeri tanga yihe likideburiye rila mbori je basi kana dara dofanya protokoli ya kana mturongo zawe ijawi ya tijwamba kana ulikana ka president lakini keo cha omwe ni mambi ya ndogo bwika yao gutwenda zambi wala avenir ngaba enfera parce que ils sont des gens qui vont s'en rendre au andu addition modu hasi au watu wentinu warabia zenu zinu shirika karta solution waone saya ukana hanu mdwei bas kana ka ushindo protéger les intérêts hati yabo ngeri perse watu mtoa moti na yode ruko ya madu au ka lidu kafiri de mzee Zimbabwe lidu firauna
wekayo kelitina tamba ubinadamu haya yabo yabaki mndu mwenzake ndio amba sisi ngato mnikani mrinike isha yake hatu watulikeni harespe yakana yoyo kilipi yomba tabaduli tunadi kaze change namna ya bilateral shakar nakto bakena namna yoyo amado ya bidi bango mtoa yauka tanke bana wenga rumwezi kamtodo ni hana ya rumule mengu parce que ouais do tondo zo ndo da hula e opération bushin e une mana wandu wa jazama ori donc ngabo muyi udumizo wandu hula na mumtowe yode yene ndiko ya madu na mtomtowa razi karto kwa disi e kemu mtomdumiza wanukwa jala wa huno plaisir kabasi ya jola waru mati ilona malalao ilona shaula ilona hasi ndende apashi evidenti boko mkini afe shabani mania de lebitili hilo ikaula si mwandu alipointe dwa banu walishawana kweli honnêtement wazungu wangu watuambia mais c'est vrai mimi ikakafanya madama nyo watu hapa sainu waja jeshi yao wanatuambia ndugu msaba ilesa na mwede bali ile Victor Mdumisa taouya yurambu Fardin Azali est venu deux fois on l'a pas réussi ça va laisser l'hypocrisie warambu yakana kartambia wanazinu e mwanamshi wala para Nataliambo aparurambia so amba mchirote ke mwaonu wandu wana shabo wandu waje umbushu mtoto buli Azali ngu wandu ifa wandu taonda maori mjombe kamtonza operation na ekenyi wandu wakweli na mjuzi se emana wandu wataonda za maore abuka rjo solution abo ngebo ami usoba bwe mwana nyasi mtukufu na rijangaje de kaka twanza ritwe mapesa kartwanza ri sacrifier abanga todo tete namna inu basi kasina ngojo hundu lelo ni mndu kwa nyumba hazi ni mndu ngongo mna hindu ritue yode namna tosunzu so wandu wana ekeka ritibwa kwa jeda la tele ngenda rungo baga rjo tsanga busoba hundu arungo la tele awami rodo arungo la tele sisi mashababi wao alafu wazee wangu watoto wambe ai tishirwa ni mtu ambaka mtu kauni kwa urahisi sidi ndia hata mtonda wala wanahangu sawa ni viro matoli sawa waisangu watu lao waisangu wao ni hao hiyo de system ya kaunda zima basa sisi ni hadisi cheka mtola wota sisi ndu wala tawe kwa sababu ungabu mufenti baba langa bomze yani kuanje ni ukase sibiri amiri dingoni abakahirwa wazee wala rana si hizo mzee ambapo optimizi wandu wanaenda naye ntinu haina mdu wanokodo yohanza ya duenda par étape wandu wanu ezedalili mdokonisa kwane mdo yarende naye nguta usamaha iyo dojitwa uregeze shwarenga baneke ekeri wasuli banu karna uli do twambira mdisami hibaba la sparo ka directeur de tourne m19 yodo torenga uri menyese basa ha ori reje a 0 tipi sai jo karna aba c'est pas le moment aba sa garantori to wele firauna lini de sa ha firauna wasumani yodem na bidim dom para shabo nyinga mtodo al imam na limama firauna wasumani abanga bwa wadungo mareketsa sumani mkababa bare wa baba au para wasumani Meu wangu ya wasumani nanga mjoka kaso endelea yao na mjobo kenti sifanye betisi rijeri hadisi ridunga nerendera uziseze telezini enamna jorjo twango yabo nganzomba iruhindi rile duanelea bezi rozao waonise kwande mashababi aweke karambo kweli nijua uka lelonga bubunjilio la hima ministeri la gouvernement ya Faransa na mjeri jua ndera kenti abo dile bonsi amenga rifao banu na mrenge wodi marifunge ibane bana mkasuti pa kwa mana zila hivi emana rakari mambieni dokana mrenge kafilitiro mde hati yabo liwa wandu wafulifungu wandu alafu abasangara nzori yeshi ndudi mwede mrenge kambira udarini au mdribeshe ile panganyile linu na mtomto wa baka karina utama ore hiyo de namna ndokufanya halafu ekewa isawa mto wala wazee wangu wanzo wende ashaka mtuenda bani ndio makabo marota wala sumani nguo wandu hifa shanyibo makabo katina mari dabani hiyo de namna kaula simu ifanye pareta abugera na ifanye ngapa sema udrodo tahana ni udebale ni mdu wa manyi nyani mdu ende burumani mdu wala babu kairi wora hanani ina mwedelenyi masai Somali kwezi watukufu banga mwanzo nenjeze mna kalmabo na diwa zambavi valenga sijahamba mpihana hii hahutendea bo mpihando hatafsiri ya fundi watu ya fundi fahari wandungu ambao kana yeurongo wa hausiu yeurongo wa naye yeurongo wa jawe nzaze faswa hawarongo wa ondro wa soma mfano hadisa mwambo fundi fahari kaja soma yeurongo wa naye emana wanu wajorongo wandro wajoishiliwa ni wenji wajojibiza wandu watujorongo wandu na emana watu jawarongo wendi baba mimi nilio kana mpana hii hakutendea bo mpihando we wajorongo wandro wajorongo zandu wenji wajibiwe mfano hadisi nso bozile bo fulani
mfano hadis anizilende usingo ko hanwanisha amfikiri hamazile katsujua histoire zindi za komori hakuwa ukajarumishia komori hakuwa ku amafula ina fulani no wandu wa tsorwa haukartsu wafungua shawonde de usingo jao hanwani haku hahindrinze matena kwezi ya mzee hatuzile mtukufu wotsena siparoshi ya mahayabira ila yambo kana zilenge na chômage ya 10,000 €, par mois. Voilà. Yabo mrulo na chômage yoti de salaire chez yo chômage ya 10,000 € par mois. Yemru hamandu wo gushindwa na 500 € ya onda ya nchihar ma media ya rungo dakika mbili abo mru hatsamba zembale dakika mbili za makalima abo mru hatso some lahul mahfudh wondo msafu kamili ngono wondo msafu kamili dakika mbili ngono yatambe dakika ndaru mbili bahi mfano alafu mru ligwa 10,000 € par mois wo mru mkade ngarumishi haoje yonde ilama dabdala yonde ilama dabdala ne miliari yayo kawazi haki komori 10,000 € yaonde aliveha hunu 10,000 ani zijanata kado 12 yaonde mapesa aliveha Faransa bana alafu hizo na mjuheri rense upuzipa hawo ngarja bano hazi ujanata kado 12 jersa Henry ni bano ngono hatandi mramba ukana faringula piso shaka tu ono wao no ahiba ono viole ono wafanya hizo lamna fiko mru wazadi kwa shamru wa namna hiyo parce que mimi keja kwa bidilo la pisa mimi ngesikana sema wallahi tukati tiregile mbebe mafiti shale lo ngamtoleza fanyina zila emri afanyiza fanyina zila au emri afanyiza bapa zila na mwanzoni jamaa si darasa zangu pamoja sumu wanduti haya usiwamba habari za wengine sha unsi wakati wa furaha unsi wakati wa usiku unsi wakati wa mafiti sasa والله ingami baba faina ule bese tukata tifuhali wallah tukati fuhali mimi sha mimi mfamile ketukana muo ndugu Ahmad Zilando linda majuji na mahindini yabo mimi utungulilo nuo ne namna ndugu waona ya numa ini onao hadhuru makama mimi nitanza dhuluma mimi ndugu Ahmad ile dhambi lahe shale no tunaona mbaba ya kutojari ngwende ya baliwa bahamu wana wala mdumishe le famille basi kuangamia bawo ndo wadasi wadamba pari ngurongo nayi kena mdogo wendo nyinyi go yoni saito nabo yalikuwa nafikiri tikindo madani akabati atueleze ruko tikiwezi baina ndo mwana FC ajorongo badi yonda ila fundali haji na mitsami huli ho mjini hanyu inda ila fundali haji amba andungu atsingwambe za andro hiba andungu atsamba bwa andro firao wono mimi zona kanta mimi zona kanta ne Jesse vanu warwa ukanao ngwa urema ufundi farika yo surongwa na yejao parce que ils ambao fahari ngazi déranger ngonelewa fahari ngazi amsomnikane exemple ils ambao fahari ngazi déranger yezi ngazi wa déranger swap yabo so normali bwali bo wanwa na watu kito badabu wadohea wemenya fahari ngonelewa na vanu ngabo ngortole wana mtu kama ni critique fahari ni mopose shani ni mopose politiquement hafikira bahi sio kama nelewa shani he na be fahari afanya jao uzoka zanuzi esabili tena to fahari ngani mwambie hapo na mwisho watu kufu fahari banu denko unizingamanya parce que wanruwe position waje wafanya bunjini wakubalia Mamadu no Mamadu ngarjoe na Mamadu ngarjoe carrière ya pia shasono kafari hadungu Mamadu hakubali proposition misika obligé ni kubali yema na kubali hindi bala tukamkubali kaanza Mamadu no parce que mmono kafahari harmembo na inu haijushilia fahari hala tamali fahari hala tamvungo nelewa hala tawakati donc yapeka dungu Mamadu abongena zefikira zae nina shatunga mdu jati mdu usudungu abo tideziwa hatano bai heni sukunga msodeziwa alafu tikaza nusema na mafahari hivyo nuzabaro kwa ukubali ungele sonzolela unge Mamadu zabaro kwa ukubali Mamadu atopose le disala kanzanu zitekoze maoni jibu babo tijibiwa kwa nusale spada mimi fahari mimi dem ndo amado niko subuti kwa usoro wa noti pia tiwandia ukati chao shiando moti ezabili miti mdo ipedesi o ipedesi sababu chabo cha idea wobana hati kamba sisi gasibana nini ndo matuao parce que mama doka ikoni akanaezi kabati hapa nono hao kabati ndio hapa nono na rumando alonezi mwarungombi wala ziki wangu ngenaezi kabati hapa nono naenda na mremia kana boma saa mimi de wana she wako shabati kazana bei gasi ya rumambana wakomoro wengi 80%
wakaba ukana emrujula ujoshila ya uno rwanda yambe kana kama de mato wendu ola ya madam ibo namba sile mathalan sile rimtendeza rumose sede mimi samba ukana siambilwa no wandu wa hamba